Beloved people of Sapa and the entire traditional area, as we prepare to enter this new year, I extend my heartfelt greetings and blessings to you all. May this new beginning bring renewed strength to every family, growth to our communities, and hope to every heart. I call on all our people, whether in or out of Sampa, to embrace peace and peaceful coexistence among ourselves. Peace is the foundation upon which development stands. Asantima UK, Ukuma Pimwa, Apimbeba. Yeah, we shall for Yama Obibia Fishapa. I think Samatu beam. Yada two for Yankopon send and so. I a fofro na air chassis. Now, me know, that's what Tinkum, Yamiabi, and then Yamiasi. I'm just for Obobas in Primunia, Santima UK TV. Miss Source of Capture no share. Never a comment, Nuku comment session, like a page, no. Maunia be who near Cosso. Now we share the infirm, said they die, you share the Ewahano. And now ye bedding commo, na and then common, you assume the tea and common ye. Raddy. Ha, areas own, me say. You won't show us a beer, what Yanipa. Na min tibi biase, na min tiasi and sukusi say, San or Seba. Anybody Miako Bako Abru Bako. The Abon say on the one tias yet, and on a Santa for Canon Toko Chine. Then Toko Chine also more your boss. Then Panuabo. Dear now you beam. Or so to who I say, now Tracy, now far wagony. And I did do why you knew. We are day on Sanka. We are day winner. Sanity. Abusia eje ko eje bo ejabitu. Beloved people of Sapa and the entire traditional area, as we prepare to enter this new year, I extend my heartfelt greetings and blessings to you all. May this new beginning bring renewed strength to every family, growth to our communities, and hope to every heart. I call on all our people, whether in or out of Sampa, to embrace peace and peaceful coexistence among ourselves. Peace is the foundation upon which development stands. Without peace, progress is delayed. With peace, unity and prosperity become possible. Let us give peace a chance and choose dialogue and mutual respect over division. This division and misunderstanding are largely created by people who do not have Sampa at heart. We cannot allow that to stand. We are one people with a common history and a shared destiny. Together, we can overcome our challenges, defeat poverty, and work tirelessly to build a prosperous future for our land and for generations yet unborn. Arguably, Sampa is the largest producer of cashew in the country. I will therefore use this opportunity and assure all our friends and partners in this line of trade to be steadfast and have faith in Sampa. We shall continue to work together to grow the trade. To the government, we are prepared to work closely with you to bring growth and enduring policies that will make Sampa the hub of cashew trade in Ghana. To all the security services, professional bodies like teacher associations, nurses and doctors and other allied health workers, traders and all stakeholders, we wish you well and implore on you to work with us to make Sampa great again. Sampa used to be the beacon of trade and commerce. Together, we will bring this spirit back again. In this vein, I urge all residents and stakeholders within the traditional area to support efforts that promote harmony, development, and collective responsibility. Let us stand united in purpose and action, remembering always that our strength lies in our togetherness. May the new year bring blessings to our land, wisdom to our leaders, and opportunities to our youth. May Sampa continue to grow in peace, dignity, and progress. I want to use this platform to wish His Royal Majesty Otufo Osei-Tutu II a happy new year, and also to wish the people of Sampa and all the traditional area a happy new year. Na ikurukunga jaso afishapo ifongota lumba forki yuja mengu chele singiko. Na saying sembi fan from him.
a nkrofo bi ahase ebo ho po na miti wase ne duru ho na ate anya onwanwa efise me se otamfo a ompe wasem wo de domat na don da ne kwa no no ntiatia aso nwura dem ompe wasem wo de bomoda fa kutaye fa twi ne sema no ompe wasem odidi a fa wo se won boyre eyi ni sima no ompe wasem aden na me kasa yenim de ekoso osampa samodua nneti atodom na abeto dwa se omu bo ho po se omba ehu float kura so ombe nyame boa efia de di anim ya omba e float e wo sampa eni se wo mu akoti doctor bi aka chom se na Jafra na samba Jafra otosu bienu sampa manhene okukodufo no nyansafo no asundwe hene no wo mu se doctor bi se wanya cancer na sa doctor no ofiri sampa hwa ena aka kire wo mu se na Jafra wanya cancer na cancer no wanya no enya dia abeboa no no doctor no kran ontumi hwe Ghana hanso ye expert sa yare cancer no it is on what declare say ontumi hwe de na chese ano odinti ye de na Jafra e ko South Africa ame no ka sei omo poma bon se na Jafra e wo South Africa e ji ayare hwe eye tro eye nkontompo na ada na Jafra awon kran na ya na enwanwa se nipa bitim du nwadwene e kan sem bi animu nipa bitum nwadwene e yade a ya emfa na Jafra oho obi a mo se na Jafra oyare wanya cancer okọ South Africa na da mo te so oba sampa de na mo di tuo ko atekwam mutiri so wapampa so na nanu a mo se mo na mo si o mo akotena se mo nta era no mo atena se se na Jafra wanya cancer eti ne cancer na wanya no Ghana de yentimi ntuase South Africa krom ko ebi ahwe asem a mo de betu dwa no eti abusia wuti atie ni biem na asem na to dwa anya onwa ena mo obo sa apo no afi de afi bi edura na Jafra oba sampa se kwa mi okra ka se na Jafra ntimi nsi sampa enti ampa mo te so oba no ena mo de mo nkrofo no koteye se enkobo ntuo yenko shutu no na Jafra yenkunu o oyebo sheba ututu enye ye ena de ekuta no no anyame de ache no unya bida onu aboa no wie efre ye kosampa you are no safre say enkrofo na yese momie ntwen kakra ohini nyansafo ohini nyankwada ubenyina che akonya no udi awuso etuo se kaya ba bibia ntimi nkan atamfo ba hwiase no mani begu ase obi a muso okọ South Africa wanya cancer afedie mo se oba sampa ntimo ko tekwa mu abonituo nyambe tua moka onipa bia wa anyi papa ma onu a hu se papa ma so dawo susukura be nsu ama onu ano ne nyame susu ama wo afedie o mo se na Jafra fi a wasi no wo sampa a sese o de hwa ya himfie na himfie kese ne de wo si a uguso na ne fie na nkasa no atrofo nkontompofu akotra so mo plane de ababontre se na Jafra ma efiri nkraba so mbaji fie no mo tifie onye omu ntu fie ho no papa so oni akonya ne biem ensam no eba sa ama na ye mayi apie se ama na ye mayi apie be se pombobo bia no ebe ka mensa an be ko bontram obi ate ehunu de ekoso
If you said the ordinary bonino, yen pen as setena was as so. The ordinary bonino, walk room, mino. To send the panny and Susan so. Someone do any come work and Dominic so was war. Now, I was your own. Woman from episode ya diana canin and now ye pay. There be any Nana Jafra on yale. Niti cranya ya. Niti o tipaya kata krebinche no. Ko du krebinche na kase nitia ni ya. Nana ere juma. Na atamfu bebre fi se atamfu nyanyame. Nana Jafra eba sampan mudi mirike akote kwem. Eche se mudi aha na mibusa o. Nana no ankasa na ne ho yemu ahi. Anase ede na mpafiri ni ho. 1 Moba menhia nye nana na de mbae. Moba na mbedi fo. Ena busuya ni asese na Jafra na yayi ni se omeye manhene. Ada na moni abusuya no eni twaka na Jafra na mu na mo pe ne se mutimi nkunu da ensi. Etimu di atwa kanse magunu so. Wonya kansa. Kwa mo kra ekro da wo nan na usawo besi na unse pampa wo ho. Utimi kasa na Jafra kutwa ede da wo kasa wo gina ho no from toe to toe free utisko si na ase. Me kra da me hu first time hu na mfi so twabe. Papa panimu wei onimnyamfo we wu mu no. Asa da na maame ni kirem. Police ni ba no. Waso maame nom na Jafra aye bia ma wo mu na Jafra nua na maama amba bi dae. Na Jafra na ma mum timi ko school. Na sa modua so a lawyer. Yente na no blofo da. Da bia sna blows ye hu de ekọ. Na oni pada sani motivate you ni sleep of say mo betai no asabi se bi ata na janan. Adey. Mo adwuma ye. Na mo refi every don fi na Jafra obeba sampa fi se sampa ni kuro. Wa ma na kire se sampa ni wono na ene de enti obeba. Mo nkwasi ade ne mo nsamfo a mo di enti no peso oba. Opeso ba ebo ni ahye no. Emsafo ene na Jafra what the official pansem amane manfo di bia ma otumfo setu asante mawura ya King Solomon ene odi bi nso ama sampa mesrawo yentie nana enum nsem a wode ma afe ahase ode ama yentie mra sisi a. Beloved people of Sapa and the entire traditional area, as we prepare to enter this new year, I extend my heartfelt greetings and blessings to you all. May this new beginning bring renewed strength to every family, growth to our communities, and hope to every heart. I call on all our people, whether in or out of Sampa, to embrace peace and peaceful coexistence among ourselves. Peace is the foundation upon which development stands. Without peace, progress is delayed. With peace, unity and prosperity become possible. Let us give peace a chance and choose dialogue and mutual respect over division. This division and misunderstanding are largely created by people who do not have Sampa at heart. We cannot allow that to stand. We are one people with a common history and a shared destiny. Together, we can overcome our challenges, defeat poverty, and work tirelessly to build a prosperous future for our land and for generations yet unborn. Arguably, Sampa is the largest producer of cashew in the country. I will therefore use this opportunity and assure all our friends and partners in this line of trade to be steadfast and have faith in Sampa. We shall continue to work together to grow the trade. To the government, we are prepared to work closely with you to bring growth and enduring policies that will make Sampa the hub of cashew trade in Ghana. To all the security services, professional bodies like teacher associations, nurses and doctors and other allied health workers, traders and all stakeholders, we wish you well and implore on you to work with us to make Sampa great again.
Sampa used to be the beacon of trade and commerce. Together, we will bring this spirit back again. In this vein, I urge all residents and stakeholders within the traditional area to support efforts that promote harmony, development, and collective responsibility. Let us stand united in purpose and action, remembering always that our strength lies in our togetherness. May the new year bring blessings to our land, wisdom to our leaders, and opportunities to our youth. May Sampa continue to grow in peace, dignity, and progress. I want to use this platform to wish His Royal Majesty Otufo Osei-Tutu II a happy new year, and also to wish the people of Sampa and all the traditional area a happy new year. Na Yukurukunga Jaso, Afishapo, Ifongota, Lumba Forki, Yuja Menguchele Singeko. Asɛm no ateɛ no. Internet Africa no amosi wanya cancer no a South Africa no nana na ekasa no. Accra. Ni ehyiai. Ye bibia so ye. Enne. Wosi akunafo ni ka se akunafo no wo Sampa no. Wa bebe hono no bi ntabi, wa bebe bi abra. Oba wakokɔ baako wo mu anwa fa kokodi se kunani. Ana pani we nyina tinye si ahemfie kese e de si Sampa de papa ye nyina nya mofe wama mudin e wo Sampa se a peace court judge we nyina nya mofe wasaba ye man hene motubani asiri so beta no otahunu ensi aga nemom muntutu bopankɔ na mbehye adifo Upam ohufo ahu woto no bema na we nyina di adanse ese Sampa munya de hye wo ho sede na abu ma masiribo kan se moye nkoa adonkofo a ye de sika gye mu ampa se moye de hye pa mo adwum da ho ye de hyefo a mudi ade ye yi a kamo nse kuro no kamo nse oman no na me ka che Côte d'Ivoire baabi amufire no e ho ayira nti Sampa omo aka ho ti mu firi Sampa na mkoba mo sese Dama ebia bontuku echi oba bi no makotra. Nana Jafra yare. Mongrofo amudon ba menhia himfie no. Wo nyina wai. Ebi ni mugu dem. Na ya na mo ade a wo honam de siri obi. Mo epi wo ho eche obi asase we so. Mo so sa to ngrofo pin. Mo abusuafo no a mudon ba menhia fikesie mu se. Mo bagya konwa masa modua no. Ebi wai. Amoka se ye hunu de yakɔ hu ebinu mugu dem binum nan na pro no ene de monka Nana Jafra gentleman wisdom king onumom eyare anase sebio Nana Jafra yale a na hospital la wo Sampa Doctor no ekohwe no na say obi onu otime fly akwa blochire baby opibo otime ko yede ko South Africa ekohe cancer ama na sese oso oni akonwa ne biem na waka munim monkwasi asem a mudi ye no munti o asem no a mo ate no a mugina so no me kire mumu monkwasi asem a mudi se mo kotekra mu se bobo ntuo no ene nyame nipa bi yi na sotre ene wo ka kire na wo fa asefo nse yenya akro ene so wo fa ye nkọ no so ye mo be kọ de amonko me de me nkọ because of say me pasundua ma me mai na me pese me nkọ tenase na me ye bibi ma Sampa na Sampa fo hu Sampa me ne Nana Jafra eje bokọ amonko me de me nkọ sa kasa we ene yeso obi de amamo na mo ate ena mo de ato se Nana Jafra so oni akonwa no asebe kreni dede mo de efufu pa se jejabo bidie nya sa da bia mo pese nka mbeti asemboni efi Nana Jafra busuanum also me nyansafo da bi o ma yedi mo na motu nsem guo ensu si aga Nana Jafra na akasa no Nana da so the stream ne so no me say niti kura nya ne ya na kampese akane yafunu na akeka ne
say cancer no se free no enti enunguase a mo pema na Dwafra no ni nyina be daveti aba mo so enso eguso aye adwuma ena maka bie se mo mpanimfo no a na didi mo animu a wo mde mo ba manhia no ebinu wai ena wo mu a sese mo si ma ye mfa asante ade e masampa mu hia asante ade bi a ho kwa mo okra ne ka asasem no na ye ka kire mo se asantefo no ho ye ka kire mo se ye ka afefa enka obofo achichide na fa ne ka na nya chichi obofo ne ka fa achichide se ye di afa ne afa enka chichide na fa obofo fi ze ba bia obofo ko gina ya o tutuo no ho na achichide da enti ka chichide di ka hunu obofo so obefa no na se ye ka se basa ne ya sampa eni asante nya asante nyina wo enke be ma mu nkro be mienu pe asante kro mienu pe ke de be ma mu na ye mpe basa mu nipa no sponsor mu ma mu sika no a mu didi nkwase asem no nya ne ka asene na nkumase no nya ni trainer na trick cashews no o we fo sa hwe onsa wo mo se asantefo de mu hia ya de ye flag ne bia mu hia ho na mo ye bonofo mu nim flag ba ko pe e Ghana flag yenso ye nim sampa cars a free sampa elodu cashew besi kwatema ne takrade ye nim sampa cars ye free sampa be kumase kwa mo okre ntu kwanti no ekurase ni nti kwase asem bi otimi kafi se eba no odwane na se bi aka foforo mo cars be kumase o a ye nim mo cars number plate de kika ho nyira ye nim na ye mpe basa ye mpe se we besie sa akasa mo kan no asantini nka sa akasa no na asante se etua no kura simo so a masa obebo nsema maye odi asante di agro asante flag mu hia kwasia o kasa cheze ye boa no se kase na wa begira no anu ate na wa kan sa me chese nanu se samodu afri sampa besene kwa akra ekoye graduation se nan se obesene kwa akra o na wunimi nyansa se de wususu ama oni obeto susu ama wo enti wo twini bone ama asante ye mpe bone ye de ye nka hwenkire mu na momuwa muntutu bopanko na mbehie difo mu ankasa muntutu bopanko na mbehie difo mesi ye jai no anya ya okwante ade akonya no sampa konya enya mu dia mo nsanka da munya da tidia motia no montia sese chiame no kra na nka first na o kra no se yi free ho kwa adwempa ni mutirim na samba Dwafra na akasa no bema na akasa no kana no ne blofo ya mo nka bi mu hia o press conference no a mo di English ni ba na nka mo atane de ko na fa na akasa na kamo ja asante mo mpa asante hwe so mo kasa de kasa moa nyansa na munie me kira mo se wano wa ye nidi twasuo wano ewa ye nidi fe twasuo asem bi wo ho a ye mfia no nka anasabra mo ba kumase na ejejira ho ana mo ne boys ni jimi bia e ba ho no sabra no akase wo ya enka koto on di mawo se mo hia asante hwe ke be ka kire o sa asante so hia wo hwe ye hia mo kumase otumfo dia asante ma urade a kotoko hene dia hiao ewura ne manu no ne nananom ye dincheja ye frɛ ye senti eti sense ntokwa de wo de basante so a ne sakwa sese bi wo twafufu am na tonkwam na te wo de amakua aye nkatekwai wo kodo busuam enena gokwa ja hene yo enena nkwadwo o ena no siri bi ese bi no ya mumusa German war ya mumusa Edinkra war ya mumusa mami fancy ya abusuafo de omu no maka na Dwafra na akasa no
amanfo se na wan kasa yente ne kasa da yente ene de wate na kasa wona yi brofo gu ono wonim ngoma te se ko wonim ade o wonim ngoma papa na dwene mu do hwe ukono otu odi a nyansa ne adwene ko a na nyankwada nyame hira wa henie nyame mpagyawo wonso yesre nkwatenten bidiba wo enu afise se ne nyame ayadom ne sampa twoboko na ututu tatai enchekra press conference no beba so the whole world obi a beti enyafuo mu de ni bia wo dabirabiri international one na mi sha obi bia sampa nananom atrankonwa yedam wase se modaso ejira mu mudiem kura mu mudiem ehunu hunafo ni nyina no modaso kura mu mudiem gina ho nana kabiri hene nana I salute you nana kokko ahene nana kofi okay nana emo afishapa boko hene nana me mo afishapa jamra hene nana me mo afishapa ya chia nana no nyina abusia pani abu mama siribo emo afishapa na shedin na onoma no awahwere no nyame de moho ebe ma wo if say anyira ente ena wode hia nko a akọ adwane ti wudi akọ ne nkurumdie be yodia emabuna mo na nanche nyina yemobibia afishiapa fe de nyina akoma toyeyem yesi na nankasa yente de na yate na nakasa efiri sa breko no ye betre kasa sa kusise ebe funu kura ohini nyankwada oboba simprimu ni Asantema UK TV suni yebesa hia biem nyame nka ho bye bye. Royal Hotel a ultra-modern hotel bia or Achumakofo dua or Asantema ntem ben ebuakwa. Hotel ye feye se ura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms and afi or standard rooms. Obambo de enyade a ehu bi mu. Ekira kwai wo Achumakofo dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 Kalos Royal Hotel. Your home away from home.